Ka Lampung ialah kai sport kabala tip kum ka annual school sports meet arjar Arpsan jong ka Seven Sisters Secondary School rangkat ka upper but lower primary school mau mitba Southwest Castle District kala poino ha ka bakut ha ka ba ka Red House kala long ka ladu kabala penlong hamadan mau tengba mau sau Southwest Castle District ha gani ka ngikut jong ka jingela kai la yo ban sam ki kusnam sha ki nongjob baro kibala poi syakatong kata ka kenhun kabala du ni ka champion ka Red House best match pass ka Blue House best senior boys u Kevin Lengdo Sangriang uyo hadu Southly kitak maksiar best senior girls dei ka Aishalin Sangriang kabayo Southly kitak maksiar nangta uyai wat borlang lengkoi ulayo best junior boys da ka bakhor hadu Southly kitak maksiar bat ka banisha yaupneu kum ka best junior girl kabalayo lightly kitak maksiar namtang kata nakaleng ka Seven Sisters Secondary School rangkat ka upper and lower primary school mau midba ha kani kasngi kalayo ro ban pun kuburam kerpang na ka benta usamla Kevin Lengdo Sangriang ubadon menta ha ka lenti ban lech ka 21st National Mountain Bike Championship kaban sedang hak arpupra hadu lifeway terik ulber arhajar arpusan ha Panchula Haryana ha gani kesngi penhap perda lawan ban longkongsan da uba forward man nongrem badu sumbut kongsan uba Rutherford Lengdo harangkat ke jingedon lang ka headmistress jangka Seven Sisters School jangka Seven Sisters Secondary School mau midba ke kong RL Sangriang badu secretary ka managing committee uba timlan ke langyong ki kena school ki kmi ki pa bat ki kena baro jang usnam arjar usam jang ka school Seven Sisters Secondary School lapan kut lani lapan haprano matagas ni ka arpotri ubunay march arjar usam kubay